rahajang semang alit-alit sami punapi gatrane rahina mangke dumugi sami kena lan rahayu nggih. Sedurung pepelajahan kakawitin rahina mangkin miring sareng sami ngucarang pangastungkara Om Swastiastu. Dumugi napi sane alit-alit pelajahin rahina mangkin presida alit-alit sami resepang nggih. Nggih alit-alit sami rahina mangkin ibu jagi ngajahin alit-alite indik sane pertama teges satwa, sane kaping kalih ceciren satwa, sane kaping 3 nika wenten tetikes satwa sane patut. Nggih. Wenten tetujuan pepelajahan rahina mangkin inggih punika mangda alit-alite sami presida menganalisis isi teks satwa Bali. Lan mangda alit-alite presida merangkum kembali isi teks satwa Bali nganggen basa Pendindin. Nggih, sampun keresep alit-alit sami? Nggih. Rahajeng miarsayang. Nah, alit-alit mungkin ibu jagin latarang indik satwa nggih. Napi nika satwa. Satwa inggih punika soroh cerita sane marupa satwa sane wenten ring sejeroning rakyat Bali sampun ketah duk ilu ring pekraman nenten medaging pesengan aran sang pengawi pengarang penulis satwa punika nenten kauningin utawi dan kejanten ipidan kekaryanin. Nah, mungkin wenten ceciren satwa Bali. Cecirennyane wenten 6 nggih. Inggih punika saneka pertama wenten pesengan utawi adan sang pengawi nenten kauningin utawi kengkebang nenten kaunggahang. Nomor kalih maduwe unteng satwa sane patut rereh suksemanyane. Satwa mekulit makna tersirat sekadi pendidikan piteket, pitutur, filsafat, agama, sosial, adat, skala niskala miwah sane liyanan. Sane nomor 3 nganggen kruna pemabah. Sane misi ada kone ketuturan satwa, ada kone orah-orahan satwa, muah sane liyanan nggih. Nah, sane nomor 4 wenten nganggen kruna lantas, laut, sudketu, subeketu, pemuput, kuak malingkud, satwa bawa, subo suwud. Sane nomor 5 wenten yen kasatwayang wenten kruna penyambung man. Sane nomor 6 teges sane kasinahang unteng satwa tema sane patut katulad indik pendidikan budi pekerti, tata laksana, parisolah, manah, cinta kasih, tresna asih, tulung tinulung, gotong royong, lan karma pala. Nah, mungkin wenten tetikes masatwa. Punapi carane irage mangda masatwa nike lengut mangda becik niki wenten 3 tetikes masatwa inggih punika saneka pertama wenten wirama. Napi nika wirama inggih punika vokal utawi intonasi suara sane presida nudut kayun sang sane mirengang. Nomor kalih wenten wirase. Wirase inggih punika kewagedan maktayang satwa antuk rase mangda nenten sekadi anak ngapalang. Sane nomor 3 wenten wiraga. Inggih punika semite utawi laras sang sane maktayang satwa. Alit-alit sami driki sampun wenten teks satwa isiap selem nggih. Dados masih alit-alit cingakin ring buku paket Mangu Sastra halaman 16 driko sampun wenten teks satwa isiap selem.
Riki sampun wenten link video satu isiap selam nggih, alit-alite dados tiki tonton ring YouTube. Linknya sampun ibu icen alit-alit ring grup WA nggih. Rika alit-alit miar sayang nggih. Neng lah siap penginau ngajak pianak begitu. Lanjani pesta pora. Party. Tiang bang ki boleh me. Pokoknya anaknya kampet nih me. Nggih wantah sapunike pepelajaran rahina mangkin Ibu puputang antuk para mo santi nggih. Om santi Om.